Oh, oh. Let's go. Salah ya, salah. Ulang, ulang. Next. Salah. Nyari surat pendek Pak tuh. Kok bisa salah? Kayak mau direkam bisa di komen Bisa. salah, komen salah kena. Oh ya, Ulah. ulah lah. Kudu bener. Kayak apa gitu lah. Nah, kudu nyari suratna. Ini komplit nih. Komplit mang. Kudu komplit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. ربنا ولا
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Udah. Ini ngapain lagi? Oh iya udah. Ya, di sini kita belajar ngaji bersama Kang Akai. Ya, belajar ngaji. Dapat? Oke. Sekarang Ki Haji juga mau belajar ngaji. Surat apa ya? Yang pendek aja. Yang pendek surah Agos ya. coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wah, minum dulu Kang Hajinya. Maaf nih ya penonton. Enggak tadi bismillah ya. Sok mangga lanjutkan Kang Haji. Abi rek ngopi heula sekedap mah. Baju biar agak sopan sedikit ya. Nyanyi atuh Pak Haji. Soalnya tadi saya teh hareudang. Kalau bahasa Indonesia mah geurah lah. Songkon teu Kang Haji. Songko teh naon? Peci. Okop ya. Mun bahasa ti abi mah songko, mun bahasa Betawi Bekasi mah songko. Oh songko. Namun bahasa asli kelahiran mah nya peci. Di tempat tadi mah kopea. Salah, Sarua. sarua wae kopea, cuman bahasana kan beda-beda. Mun di daerah abi mah di daerah Bekasi mah peci kopea teh di ieu teh dijujukan bahasa gaulna teh songko. Oh songko. Nah, Baru dengar saya mah. iya eta jadi songko di daerah Bekasi mah nya ulah. Jadi sami wae. Jadi songko teh lamun cek bahasa Arabna wadahulu. Jadi gitu, wadahulu. Apa tuh? Terang tuh, wadahulu. Jadi kan wadah, hulu teh di wadahan, peci ku songko teh wadahulu. Eta Kang Haji. Lanjut ya. Lanjut lagi, sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tadi? Agos ya. Algos ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Allah. Wujuhun yawmaidzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dharin. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidzin na'imah lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfuufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakkir innama anta mudakkir. Lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna ilayna iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah Kang Haji. Barakallah ya. Tabarakallah. Ya, alhamdulillah ya bisa hafal surah Al-Ghasyiyah.
Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Surah favorit itu surah favorit Kanjeng Nabi Muhammad. Mun bisa mah dinten Jumat Mun bisi Pak Haji pilih rek gotiban apa rek imaman eta kudu eta nu dibaca Al-Ghasyiyah. Nah, di dinten Jumat. itu Jumat ya. Eta nu surah ayat nu surah pertama di rakaat pertama. Gitu Kang Haji. Al-Ghasyiyah eta manfaatna kan luar biasa nu surah Kanjeng Nabi Muhammad. Anu ikan eta teh dinten Jumat masih nu maca nu surah si jengge halus. Cuman bisa mah nyaeta nu Al-Ghasyiyah di rakaat pertama teh eta. Satu lagi penutup ya, ini surah yang apa ya, yang umat muslimah harus hafal lah ya, yang di awal 10 yang di akhir 10 ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru mizajan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallah alazim. Subhanallah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Sedik mah orangnya belajar lah. Belajar. Jadi mungkin iya penutupannya tidak konten Pak Haji nya. Ini orang mending sholawat bareng-bareng ya, sholawat. Sholawat nanti. Ya. Kepada Pak Ustaz di Kang Akai. Bisa sama Ustadz Abi mah Ya. santri alang-alang orang mah. Insyaallah lah. jadi Abi mah sanes Kang Ustadz, sanes santri Abi mah namun disebut di lembur Abi mah santri kalong. Santri kalong. Jadi ngaji teh ngaji saukur puting ungkul. Ungi ungkul ngaji teh terus pada maghrib ada rusan gitu. Wah, maturullah. Let's go together. Berarti Salawat. mending ieu selawat